This is Katubig Town Fiesta 2023, Katubig Northern Samar. Waray TV, subscribe. Mrs. Frida Nunggay Prayo, Joseph Paiso. This is Katubig Town Fiesta 2023, Katubig Northern Samar. Waray TV, subscribe. Okay, dagang salamat, Doc Marlon and partner. Mas
nga pag-entregar sa Doraksa amo si Kagawad Ernesto Oliverio. Papanisan naman kang Mrs. Catalina Curie.
Kagawad San Bunto, Mrs. Rina Puhante. And Presidente San Mother Butler Gill.
shout out sa Parag. Tawid. Silhig. Ang nasunod na mag-interpretar sa kuratsa, mao si Honorable Akagawad Agustin Riasa Sr., papadisan kay Miss Aileen Estudillo Torres. Music Maestro.
opponent, the Asas family. Ala, pira! Kaya na, baunin. Kung sa burot, baunin. Yeah! Yeah, manap! Yasas family! Wow! Thank you very much, Honorable Agustin. So far, ikaw ang the longest Corazza interpretation of this year, 2023. Congratulations. Madam Estudillo, thank you very much. This will be dance for everybody. Quiero chiquita, chiquita, la bonita, quiero ver calorosa. Vaya cha cha cha, chiquita, vaya cha cha cha, chiquita. Quiero chica, quiero chiquita, chiquita, la bonita, quiero ver calorosa. Vaya cha cha cha, chiquita, vaya cha cha cha, chiquita. Chiquita, sí, chiquita, la bonita. Chiquita,